Bismillahirrahmanirrahim. Sura Muhammad nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. Kafir bo'lgan va kishilarni Allohning yo'lidan to'sqanlarning yaxshi amallarini Alloh bekor qilib etadi. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. İman etqan va yaxshi amallarni qilganlarning Muhammadga nozil qilingan Qur'on ularning Parvardigori tarafidan kelgan haqiqatdir. İman etqanlarning gunohlarini Alloh o'chirib tashlaydi. Ularning holini yaxshilaydi. Shuning bilan ular gunoh qilmaydi. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. Bu şunun üçündür ki kafirlar batılga yani şeytanğa ergeçti. Müminler bolsa Parvardigori tarafidan kelgan haqiqatga yani Qur'onga ergeçti. Allah insonlarga ularning ahvolini shundoq bayon qiladi. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. Sizlar kuffarlarga jang maydonida uchrashgan cheg'inglarda ularni o'ltiringlar. Sizlar ularni qirib, mag'lub qilib, ularda sizlarga qarshilik ko'rsatadigan kuch qolmagan chog'da ularni o'ltirishdan to'xtab ularni asir elinglar. Ondan ularni ehson qilish yuzisidan qo'yib beringlar yoki fidya elib qo'yib beringlar toki urush o'zining eg'ir yukini tashlaganga qadar, ya'ni urush to'xtaganga qadar ish mana shundoqdir. Agar Alloh xolisa, albatta sizlarni urushga taklif qilmasdilla ularni jazolagan bo'ladi. Lekin Alloh ba'zinglarni ba'zinglar bilan sinash uchun, ya'ni iymoninglarni sinash uchun jihodga amr qildi. Allohning yo'lida o'ldirilganlarning, ya'ni shahidlarning amallarini Alloh bekor qilib etmaydi. سيهديهم ويصلح بالهم. Alloh ularni hidoyat qiladi va holini yaxshilaydi. ويدخلهم الجنة عرفها لهم. Alloh ularni jannatga kirgizadi. Alloh uni ularga tonutdi. Ya'ni jannatga kirgan odam o'zining u yerdagi joyini ilgari ko'rgandekla biladi. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Ey müminler, sizler Allah'a, yani Allah'ның diniga yordam bersanglar, Allah sizlarga düşmaninglarga qarshi yordam beradi. Qadiminglarni urush maydonlarida barqaror qiladi.
وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ Kafirlarni Allah halak kılıdı. Ularning yaxshi amallarini bekor qiladi. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ Bu şunun üçündür ki ular Allah nazil qilgan kitobni, ya'ni Qur'onni yomon ko'rish bilan o'zlarining amallarini barbod qildi. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا Ular zeminda sayr qilib, ilgirkilarning oqibatining qandoq bo'lganligini ko'zatmadimi? Allah ularni halok qildi. Makka kofirlarimi shundoq oqibatga qoladi. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ Bu şunun üçündür ki Allah müminlerinin mededkarıdır. Kafirlarga mededkar yoktur. إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ Şübhisiz ki Allah iman etkan ve yaxşı amellerinin kılganlarını ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizadi. Kofirlar hayoti dunyoda uning lazzatlaridan bahramand bo'ladi va chahor poylardek yeb ichidi. Oxiratda ularning joyi do'zax bo'ladi. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ Seni haydab chiqargan shaharning, ya'ni Makkaning aholisidan kuchlik bo'lgan nurg'un shaharlarning aholisini halok qildik. Ularga hech qanday yordam qilguvchi bo'lmadi. أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ له سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ Parvardigori tarafidan bo'lgan ro'shan dalillarga asoslangan odam, ya'ni mo'min, o'zining yomon amali chiroyli ko'rsatilgan va nafsi xohishlariga agashgan odamga, ya'ni kofirga o'xshamdu. مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ Taqvodorlarga va'da qilingan jannatning sifati shuki, u yerda rangi o'zgarmagan suvdan o'stanglar, ta'mi o'zgarmagan sutdan o'stanglar, ishkuvchilarga lazzat beg'ishlaydigan maydin o'stanglar va sop hasaldan o'stanglar bo'ladi. Ularga jannatda bahramand bo'ladigan turli mevalar bo'ladi va Parvardigori tarafidan mag'firat bo'ladi. Mundoq taqvodorlar do'zaxda mangu qoladigan qaynoq suv bilan sug'urilib,
qiziqliqidan uchaylari pori qilinadiganlar bilan o'xshashmi? ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. Ulardan, yani münafıklardan bazı kişiler senin sözünge kulak saladı. Ular senin yeningden çıkkanda ilim berilgen kişilerge, yani sahabelerinin ölümalarına mesxiri kılış yüzüsüdün, bayı u, yani Muhammed nemi dedi deydi. Yani şular Allah dillerini peçetlivetkenlerdir. Nefsi hahişlerine ergeşkenlerdir. وَالَّذ۪ينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. Hidayet tapqallarını Allah tekimu hidayet kılıdı. Ularga takvadarlıkның mükafetini beridi. يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ. Ular, yani Mekke kuffarları, fakat kıyametnin ularga tuyuksuz kelişinila kütüdü. Şübhisiz ki, kıyametnin alametleri keldi. Ularga kıyamet kelgende, ular qandaqmı vaz nasihat alıdı? Yani bu çağda vaz nasihat alğanlıqının faydası bolmaydı. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ. Bilgin ki Allah'tan başka hiç mabud berhaq yoktur. Günahın üçün, ayal müminler üçün mağfiret tiligin. Allah, sizlerinin bu dünyadaki hareketinlarını ve ahiretteki joyinglarını bilidi. Şuna ahiretlik üçün tayyarlanınlar. وَيَقُولُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذ۪ينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ. Müminler cihatını talep kılış yüzüsüdün nimişqa cihat emri kılıngan birer söre nazil kılınmedi deydi. Cihat zikri kılıngan enik söre nazil kılıngan da dilleri da kesel barlar, yani münafıklarının sana ölüm aldı da ölümdün korkup aylanıp ketken adamdek karavatkallıkını körüsen. طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. İyi Muhammed, ularının sana itaat kılışı ve çıraylık söz kılışı ular üçün elbette yaxşı idi. Uruş karar kılıngan çağda ular Allah'ı sadık buluşsa elbette ular üçün yaxşı idi. فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. Sizler İslam'dın yüz öğrüsenler, zeminde buzgunçılık kılarsılar mı ve sili rahimni üzüp koyarsılar mı? أُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ. Yani şundak kişilerini Allah rahmetidin yirak kıldı. Ularını haqni anlaştın gaz kıldı.
hidoyat yo'lini ko'rishdan ko'r qildi. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها Ular haqni tonish uchun Qur'onni fikr qilmamdi. Balki ularning dillarida qulub bor. Shuni ular tushunmaydi. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. To'g'ri yo'l aniq bo'lgandan keyin orqasiga qaytib olganlar, ya'ni iymondan kufriga qaytganlarga ularning bu ishini shayton chiroyli ko'rsatdi. Shayton orzu va ajalning uzunligi bilan ularning ko'nglini tindirdi. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. Bu, yani şeytanın ularını azdırışı şunun üçündür ki, ular Allah nazil kılgan nersini yaman körgen kapırlarga, biz bazı işlarda sizlerge itaat kılımız dedi. Allah ularının sırlarını bildi. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. Azap perişteleri ularının yüzlerine ve arkalarına urgan halda, ularının callarını elivatqanda, ularının halı kandak boludu. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. Bu azap şunun üçündür ki, ular Allah'ni dergazap kılıdığan nerselerge ergeçti. Allah'nın razılıkını, yani Allah'ni razı kılıdığan işlerini yaktırmadı. Şunun bilen Allah ularning amallarını bekor qildi. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. Dillerida kesel barlar, yani münafıklar, Allah özlerinin İslamga bo'lgan düşmanligini aşkarlamaydı deb o'ylamdi. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. Agar biz xohlasak, ularni cho'qim sana bildiratdik. Cho'qim ularning siymasidan tanıytdim. Sen albatta so'zining uslubidan ularni tanıysan. Allah sizlarning amallaringlarni bilib turadi. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Biz sizlarni albatta jihodga amr qilish va mushaqqatlik ishlarga taklif qilish bilan sinaymiz. Toki sizlarning ishinglardan Allah'ның yo'lida jihad qilguvchilarni va jihodning mushaqqatlariga chidoshlik berguvchilarni bilganga, sirlaringlardan voqif bo'lganga qadar. Innallazina kafaru wa saddu an sabilillahi wa shaqqur rasula min بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. Şübhisiz ki, kafir bolğanlar, kişilerini Allah'ның yoludan tosqanlar, toğru yol, yani Resulullah'ның haq işkelliki iniq bolğandan keyin, Peygamber bilen düşmanlaşkanlar, Allah'qa qilcha ziyon yetkazolmaydi. Allah ularning sadiqi berganga o'xshash amallarini bekor qiladi. Shuning bilan oxiratda uning savobiga erisholmaydi. Ya ayyuhallazina amanu
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. Ey müminler! Allah'a itaat kılınlar. Peygamberge itaat kılınlar. Amallarınlarni küfri, nifak ve riya bilen bekar kılıp etmenglar. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. Şübihisiz ki kafir bolgan ve kişilerini Allah'ın yoludun tosqallar, ondan kafir peti ölgenlerini Allah hergiz mağfiret kılmaydı. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. Kafirlar bilen can kılgan çeğinlar da boşap kalmanlar. Kafirlarni sülihke çakırmanlar. Halbuki sizler galip tursiler. Allah sizler bilen birgidir. Allah hergiz amalınlarının savabını kemaytib etmeydi. إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. Dünya tirikçiliki faqat oyun ve tamaşadın ibarettir. Eğer sizler iman eytsanlar ve takvadarlık kılsanlar, Allah sizlerge ecrinlarını beridi. Mal mülkünlarının hemmisini berişini soramaydı. Fakat zakatını berişinlarını soraydı. يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. Eğer o sizlerden mal mülkünlarını ciddi sorsa, bekillik kılısılar. Bu bekillik sizlerinin İslamga bolgan adavetinlarni aşkarlaydı. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillahi فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. Sizler şundak kişiler sizler ki Allah'ın yolunda pul mal sarf qilishga chaqirılsanlar, sizlerning oranglarda bexillik qiladiganlar bor. Kimki bexillik qiladigan, u o'zining zeyni uchun bexillik qiladi. Allah sizlerning mal mülkünlardan behojatdir. Sizler bo'lsanglar Allohga muhtojsizlar. Agar sizler Allah'ning toitidan yuz o'rsanglar, Allah sizlerning o'rninglarga boshqa bir qavmni almashtirdi. Ular sizlarga o'xshash bo'lmaydi, balki Allohga itoat